urabizi hari n'umwanzi gusa mutagira n'icyo bundi mufite mupfuye akakureba gusa kumva muteye ikintu hano tari kuyiwe waba ufite n'akantu ufite akakakwangira gusa yaba yahuye n'ingorane zaturutse ahandi akazihimba ko ari nawe wazimuteye bigahora bityo ntawe umwanzi erega n'aba duhangana nabo buri munsi babandi navuze bigenda bigaruka buri myaka 5, 10 ubundi ugiye kureba hari abo dufite ibyo dupfa nabo nk'izi nterahamwe abamujya mwumva FDLR n'abandi bazishyigikiye abo dufitanye ikibazo pe ariko abagiye kubashyigikira cyangwa ababashyigikira abo ngabo ni abanzi bizanye gusa bafite kudushakaho ibibazo nyine nibo bavamo abavuga ko bakabivuga no ku mugaragaro nta soni ko bazatugirira nabi ndetse ntibigarukiraho aya mateka yacu tuvuyemo sinirwa njya mu ya kera cyane hari ya kera y'ubukoroni n'ibyavutse kubera ubukoroni bikagera ku bibazo by'imyaka 31 ishize ntabwo ari izo nterahamwe gusa ntabwo ari abo bazishyigikira ku mugaragaro aho bakavuga no ku maradiyo ko bazica u Rwanda abanyarwanda bazatera bakaruvuyanga uko bashatse hari n'abandi bo hanze hirya muri ibi bihugu byitwa ko biteye imbere babirimo nabo. Yes, ni Perezida Paul Kagame wagarukaga ku bihugu byitereye muri iki kibazo cy'u Rwanda ndetse bikanigira abanzi b'u Rwanda. Ibi yabigarutseho ubwo yasozaga amasomo y'abasirikare biganjemo amasomo yabiganjemo abasirikare aba bose bagera mu 6,000 bari barimo abofisiye n'abandi basirikare bo mu ngabo z'u Rwanda abapolisi ndetse n'abacungagereza. Yaboneyeho kubaganiriza ndetse anabaganiriza ku mutekano w'igihugu. Yavuze ku bigendanye n'ibihugu byagerageje gushotora u Rwanda ndetse n'ibyigize abanzi b'u Rwanda nyamara bitari bikwiye. Nubwo ataburanyije ngo avuge izina ry'ibihugu ariko hari bimwe mu bihugu byagiye byigaragaza n'abayobozi babyo ndetse bakavuga by'umwihariko hari nk'igihugu n'ibihugu bimwe na bimwe nubwo bamwe bavugamo n'ibihugu birimo Afrika y'Epfo ariko by'umwihariko bitsa cyane ku gihugu cy'u Burundi kinaturanye n'u Rwanda yewe cyanafunze n'imipaka yacyo igihuza n'u Rwanda. Ubwo yavugaga kuri iri jambo agikomoza kuri ibi bihugu cyangwa kuri aba bashatse kwigira abanzi b'u Rwanda, abenshi bahise batangira gutekereza igihugu cy'u Burundi ndetse na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi wakomeje kugenda uba mubi cyane muri iyi minsi aho bose ku mpande zombi habayeho gushinjanya kuba igihugu kimwe gifasha umutwe ukirwanya. Ibi biraza kuza guhita bitujyana ku nkuru yagiraga iti u Burundi bwirengagije umugogo uri mu jisho ryabwo uhirikira impamvu y'umubano mubi ku Rwanda. Ni inkuru yakomezaga igira iti umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi byubutse yuko iyi nkuru tuyigesha igihe yitwa Reverio Ndikuriyo
yashimangiye ko Burundi budateze kubana neza n'u Rwanda mu gihe butarahabwa abagerageje guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza wahoze ayobora icyo gihugu muri 2015. Ndi kuri yo yabigarutseho ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru cyabereye mu ntara ya Butanyerere muri Buye, kibanze ku ngingo zitandukanye zirimo ubukene bunuma mu Burundi, ibura ry'ibikomoka kuri peteroli, itahuka ry'impunzi, gufungura imipaka bwafunze no kuzahura umubano n'u Rwanda nk'igihugu cy'igituranye kandi cy'ikivandimwe. Ubwo yabazwaga n'abanyamakuru ku bijyanye n'igihe u Burundi bushobora gufungurira imipaka yabwo ibuhuza n'u Rwanda n'uburyo bwo kuzahura umubano n'impande zombi, ndi kuri yo yatsembye avuga ko igihugu cye kititeguye kubana neza n'u Rwanda mu gihe kidashyikirijwe abagerageje guhirika ubutegetsi bwa Nkurunziza Pierre muri 2015. Yagize ati u Rwanda rugomba kudushyikiriza abagerageje gukora kudeta, nibikomeza kwinangira ntabwo tuzasubira inyuma kubera ko abarundi bariyubaha kandi bakihesha agaciro. Leta y'u Burundi yafunze imipaka muri Mutarama 2024, hari hashize igihe kitagera ku kwezi itangiye gushinja u Rwanda gufasha Red Tabara nyuma yaho igabye igitero muri zone Gatumba muri Bujumbura. Icyo gihe guverinoma y'u Rwanda yasubije ko ibyatangajwe na Ndayishimiye atari ukuri kuko nta na hamwe u Rwanda ruhuriye n'umutwe uwo ari wo wose w'i Burundi witwaje intwaro. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko idashobora kohereza u Burundi abagerageje gukuraho ubutegetsi bwa Nkurunziza kuko iramutse ibikoze yaba yishe itegeko mpuzamahanga rirengera impunzi. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi waje magatotsi muri 2015 ubwo hageragezwaga umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Kudeta yari iyobowe n'abasirikare barimo General Major Godfrey Niyombare yabaye mu gihe Nkurunziza wayoboye u Burundi yari yagiye muri Tanzania mu nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Tariki ya 15 Gicurasi 2015 abasirikare bari ku ruhande rwa Nkurunziza basubijeho ubutegetsi. General Niyombare, abasirikare, abapolisi ndetse n'abanyapolitike bari bafatanyije muri iki gikorwa barahunga. U Burundi buvuga ko benshi muri abo bahise bahungira i Kigali, u Rwanda rugasabwa ko bakoherezwa ngo bakurikiranwe n'ubutabera, ariko rukerekana ko byaba bihabanye n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi. Kwa 10 Werurwe 2025 intumwa zikora mu bijyanye n'ubutasi bw'u Rwanda n'iz'u Burundi zahuriye mu ntara ya Kirundo ziganira ku bibazo by'umutekano byateje umwuka mubi mu mubano w'ibihugu byombi. Hari hatangiye ibiganiro bihuza impande zombi ku buryo bwo kongera kuzahura umubano, ariko byagiye bidindizwa n'uruhande rw'u Burundi bwakomeje gutsimbarara ku mvugo zishinja u Rwanda no kurwibasira mu bihe bitandukanye. Ifungwa ry'imipaka rigira ingaruka ku rujya n'uruza ndetse n'ubucuruzi bwakorwaga hagati y'ibihugu byombi, ubwo n'u Burundi ndetse n'u Rwanda. Nubwo ingingo yo gushinja u Rwanda gushaka gutera u Burundi no gusaba abagerageje gukora kudeta arizo zishyirwa imbere n'u Burundi bya nyirarubeshwa mu kuzahura umubano wabwo n'u Rwanda, hari iteye impungenge bwirengagiza iyo ngingo. Rero kuba u Burundi bucuditse n'umutwe wa FDLR bishobora gukoma mu nkokora izahuka ry'umubano w'ibihugu byombi. Hari ubuhamya bw'uko FDLR yagiye gutabara ubutegetsi bwa Nkurunziza ubwo kudeta yapfubaga, kandi ngo gukorana kw'impande zombi ntabwo byigeze bihagarara. Ubufatanye bwabo bwagiye hagaragara ubwo umutwe wa M23 weguraga intwaro mu burasirazuba bwa RDC, aho ingabo z'u Burundi zakoranye bya hafi na FDLR mu kurwanya ndetse n'ubu baracyakomeje muri teritwari ya Uvira.
hari n'abatangiye gutekereza ko mu gihe ibikorwa byo gusenya uwo mutwe washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda byatangira, abawugize bashobora guhungira mu Burundi, nk'uko umunyamakuru Murundi ubikurikiranira hafi wakurikiraniye hafi kandi uruhare rw'u Burundi mu makimbirane yo mu karere yitwa Teddy Mazina aheruka kubigaragaza. Ati nta gitangaza kirimo ko intambara yo muri Uvira ibaye abatsinzwe bose bajya i Burundi. Icyo nicyo kibazo cyihutirwa dufite. Uvira iri mu Kamashu, nta handi bazahungira. FDLR ni umutwe uteje ikibazo umutekano w'u Rwanda, umaze imyaka 25 ugira uruhare mu mutekano muke mu burasirazuba bwa RDC. U Rwanda rwakunze kugaragaza ko mu gihe uwo mutwe ugihari uzakomeza gushyiraho imbaraga z'ubwirinzi. Ibyo ni ibyagiye bitangazwa ku mpande zombi. Urumva nk'uko natangiye mbivuga, impande zombi zirashinjanya. Burundi bugashinja u Rwanda kuba bwaba rufasha Red Tabara, no kuba u Rwanda narwo rushinja Burundi kuba Burundi bwaba bufatanya na FDLR mu bikorwa bitandukanye. Ngayo nguko ngibyo iba bikomeje kugenda bivugwa hirya no hino mu makuru abatandukanye. Iki gihe twari turi muri politiki, ariko reka mbabwire yuko tubategurira amakuru ari mu ngeri zitandukanye: imyidagaduro, amakuru y'Iyobokamana, politike, imikino ndetse n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi nyine. Ndabakunda cyane, mwibuke gukora subscribe kugira ngo batazajya bagira amakuru abacika. Nyamuneka.